Carlos Ahenkura ye boni dia de ta ne ho enye ne o debi na no TV so se wa regret because ade na o ye no onim se mampanyi bebo na baso enti de omo ye ni nyina no na mpesa me ka kire sports doctor no omo ye to entice and to excite to titillate to broni beka se omo nunu omo supporters no waya ade o ko bonasum sabi unim nyansa ebusia enra dabasabasa ya course so ewo abra appointment committee for na eka se oh no ma bre na ebi mu pese omu ye vetting ni bi to aso basabasa ye bi course ma omu say microphone na ebi say table empanyimfu ministers MPs eye chese omu behave ti se sebi enkwara ewo ho ana nya asem ketwa kwa ne nano power sports Obama Saddick Adams or say empanyimfo tesemu amanfo adikiu makoto Obama mo ade na mudi nsem no sa wo we political animal de make no pay emfa ho because de empanyimfo ye ni nyina na ye wo fe eya say sa na bema yato Obama wo na ye to Obama no ma wi na ye den na waba bedi tumi na ye den na usuban de na e kire and now Carlos Ahenkura na ne bako school o se ne papa ne kwere ballot box wawo bako university o tine ne fie ne papa we ballot box we di Ghana o we ballot papers aha na obi o we ballot papers onya ballot box o me wari kura cotton what aha let's talk GH rumors and any first time I pop into a video let's also subscribe and you know click on notification bell to the latest updates about Saddick can now share on Facebook as let's talk GH rumors and TikTok as let's talk GH now share ama afofra be share don't forget say any comment be answer I want to be or comment section wo ede amame na enu ada enim say na nkofo bebre ada because it was late on say vetting no start na omo enwie ntem kwa by 11 mu ho nyina na kese omo gusu a na kese otumu se omo abrebre aha na number na omo pese omo vet no ana na asa ekame akwese bi abeka ho dan ko pese omo eveti bi kan na se bi mu abre ebi mu so mre na kese akoye twema mentwe kakra enam so ma ene basabasa ye de se MP pa amanfo adiki mu akoto abama mo na mo hwenyam yanim fa microphone bubu no na we twenwa ya na we ebu nkonyam se papa mpanyimfo na mudi agosa no ahye suit abotai ye nyoma sei etiana no power na Saddick Adams by no se dabi sa akura na ye na panyimu kan nke very normal enti nke no kwa de nke oni asem but say ye mpanyimfo papa mpanyimfo na aye ana nkura kan de ene wa fire o mangasa last night say nkura na ye and mpanyimfo etro bibi o social media enka I wouldn't understand but because mpanyimfo na aye and nkwada ekasa wo honti we have to be very critical about it bia me wo ho a enka meye because ye mahuni say no matter how learned you are, no matter how learned, enlightened, exposed you are, Parliament adieno and an American, it is very difficult standing alone. And to utimu se ubi a wawa ne mabu o moho pa sebe na odi nsem hunu ewo Parliament. Oko council a ne yato yensa afrɛ se bra privileges committee. But the mu ye bibia ni ho e kyerɛ sɛ mo no mu betimi ama obi adi mmara so. The mu ye nkyerɛ sɛ mu ye nipa a ɛwɔ sɛ mo ka asɛm a mo twi obi de asi kwampa so o sɛ nipa ni tie mo. Enya mu nyina na mo ye. But that particular group na mo wo ho a every now and then mo show gross disrespect to Ghanaians. Make us a Ghanaians are yes, right-thinking members of the society. Menka Ghanaians who are politically minded. Menka Ghanaians who are politically clouded.
omo judgment no clouded in politics. Men can nipa omo die in the wool politicians. Men can right thinking members of the society. You feel very ashamed by the conduct of umpenyimfo amububun kunya at the settle disagreement. Me feel very embarrassed. Se me shempenyimfo a ye from honorable na omububun kunya tete wire ewo TV so edi atembo minimum at the settle common disagreement. A paid disagreement. The money here you know. A paid disagreement. And it is a political animal in quotes. And I would say me anopaya. I'm not speaking for you. I am speaking for the right thinking members of the society. Neba senior and tokwa wom. Ewo TV so anu chima free ho. Side the party bin America. Unwe. Carlos Ahenkura. Ye boni dia. De tane hone. Enye no. Debi. Na no TV so say wa regret it because ade na o ye no nim say mampanyi bebo na baso. Enti di omo ye ni nyina no na mpesa me ka kire sports doctor no. Omo ye to entice and to excite, to titillate to broni beka say omo nunu omo supporters no wa ya ade o ko bonasum sabi unim nyansa. Utifie na eya wo fese di omo ye na ekoso na ye wo fe a kon kakra. Oh, disagreement they happen in parliament. A fear, any say a drew baby sir. Oh, they found sabot table so kakra abufo ne ko. Omo destroy properties. This is not the first time. Omo destroy properties. Na sa nipa ni nyina wi no masa betna say. Ghana phobia ko demonstration. Say galamsey nye. Na omo de bua gu kwan mu na. Sa nkrofo ne yemfo omo ntum. MP vo yo. Omo timi ko gina wo say sa nkrofo no ombedem yemfo omuntum mumu nye nipa nchen obi ya ne mo net classroom mumu bi yete brofo amoka muntumi mputu mu have ne has together MP4 ATM mumu bi subject verb agreement and agree yani mo na nipa bi na de do ato abama ye respect akokora bi ya wakwa na brochire abone bra akosua brofo atua bibia engineer ene wabafia betena do se opese na bra boko yie wakodi line wato abama young man se mana bra bomu nye ne fe wonu ohunu se obetimi aboa no onka se kokonto kwa wo parliament na no ne be settle scores enye sa na ye de chechire ye man no we a politician there ya wo de nkola na omunyini bo omuo tescon ene tein any whatever no sa na ma bi se no na ye di train omo ye ma omo hu se wo kontokwa nti enche on betwe sekan mese mo wo ha Parliament of Ghana obi betwe sekan awo obi de ekeka kono se ansomu a oni oba ehwa no obusa say daddy are they searching for a rat now say which rat aye disagreement kakra na yenya but mo acte krana eni say do level a yetete wa ya pega ntenura na mati ho mama Patricia Piaje wati ho na o pega de me se dakro na obi di sabi jimi sa abonso akofa table bi na oto na abo obi trim na wawu because the amoye na sa na ekeka ko na no ma me bi ofri abrochi a wa be contest for MP odu parliament house o mote se o kasa o se wo hu se ye ni AED wo ha emergency service be a response be anyhow mampanyi AD camp ojina na chi a otwahwe ye no ye nya obi ye ni emergency ye ni first aid kra wo fie ha na je se mpanyimfo no matena ho sa ko be se 60 years ma o madwenim kra so obi betima collapse o so omuni emergency yi wo parliament ho ampo no omunim ha wa assemsi a ye besi a treaty no ehia omo me say we a political animal anopa you won't care, you won't like what I'm saying. But the general picture, the bigger picture is that omu chamfonyini a omu say politics. Enti we no say omu ye no university campus ana secondary school campus a nan company bia beka say ye nyen sa omamu ha nan kwa stop the omu ye no omu endorse tagri omu endorse gangsterism omu endorse chaos womu samu betwe samolokuta akuja to abla komumpo a kasa krom ha ye woni pa bi
Intina me say tembia wote otumfo say tutu so a na wasori kasa say amfa leadership amawa na na mo de mo mpe baabi na ye mpe baabi ma mo na kama onani ochena de ye dukura wie ne yentumi nya bre ne yemveti mu nipa na nye ntokwa de Sam George nyina we wokọ ye nyina ye anuafo nte nye ntokwa bibia nsi de ebeka bia nsi okugya to nkokun nipa na nkoye bibia ye bebusa ne questions enti se de na efamu ntentem se akwa ye kọ he kra e wo so no kra no wo hu se ye ne na aveti o ye smart man oh na wo besa ahemfu ni nyina obi ada se de modi be ye okugya to the next day no hu mpo akasa mo be ka no ayete se opa akoko akuno aburo na ode ma no oh nana mo de yempe baabi mo na ye sremo ya mpesen kesi say but on say ya veti nipa 6 enye easy na ochina ye be veti ni bibia nsi questions ni ebe busa sa na ya obi afam na omako pe baabi ada no pay ohene awohoro ne ho waba okugya to na so wonte ase onko ye ne ye be veti wo ye se enye ye kra no ye kona wo majority for no kra veti wo feel ye I say papa set examination question ama wa utumi say enti ono abeka say na yenko na afi ya twen niam ye say table na ade dia adwene na eba botrim mo yenkwala nti muntimi ntena se ntwe microphone enkasa me say kasa nipa wadwi mu do kasa obeka ma obi ada watwese kan beku obekasa no wada munni mu homa tena parliament eye politics o man na mo be hye dia na asie Mude da kasa kese mu amanfo obi nro obi ho kire no TV no wo hwe kakra nana no wadum no because on twin to light be do hwe kakra no wadum no munim de ekoso wo manum obi oso ne light okoda agi so odum bibia wo fi ho fine Christ ni so odum no enya bibia nti o wontimi ntua light be obi hwe mu nyina wo lower ni volume ni fie wura na ekon ne tama so mo beye bibia ma edi asem Ebusiana chese de ekoso ewo man yi mu ena me de abrewo na me busa o say there bi o anyenye bia no papa mpanyimfo ntumi ntena senka say problem abaya solve oh ye just few seconds bia trash no nti ye koda papa mpanyimfo asem aba mu kontoka gidigidi sese ni mana me ka say aka wose mu du mu butum ska ene to ne mana o ma say ni enso Ghana asem Ghana aban ebesa ato achane because ade na ekoso no na ye no entwe ye kura said the Saddick Adams eka no entwe ye kese na airtime na kese enye kura me di many audience mechi any update we afi oba me di ebeba bebro no follow Facebook as Let's Talk ghtrends and TikTok as Let's Talk gh me ding edina na pia santoa makram